turabasuhuza tunabashimiye abantu mubana natwe muri gahunda za telemontanye zitandukanye, tukaba tubahaye ikaze nanone mu mwanya w'amakuru mu kinyarwanda kuri telemontanye. Tugiye kurebera hamwe amakuru yaranze icyumweru gishize nk'uko bisanzwe. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru ashyushye yaranze icyumweru, murabizi cyane. Amakuru y'uyu munsi rero mugiye kubana nanjye Umugisha Samuel. Turaza kubabwira ko umukozi w'Imana yaguwe gitumo arimo arasambanyiriza abagore babiri mu rusengero. Bwira ko kandi muri Nigeria umugabo yanze kwishyura amafaranga y'ibitaro ashinja umugore we kubyara umwana mubi cyane. Turaza kubabwira ko kandi umugore wa rutahizamu vardy ubu noneho yasabye imbabazi umuhanzi yari aherutse kwandagaza amuziza kugira igitsina gitoya. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugore wa Donald Trump ubu byatangajwe ko amaze kurambirwa kuba muri White House. Aya ni amakuru kandi ushobora gukurikirana bikoroheye unyuze kuri YouTube channel ya Telemontanye ndetse na Facebook page ya Telemontanye ku mazina ya Telemontanye Rwanda. Izo zari ingingo z'ingenzi, mu kanya turaje tuyarambura. Umukozi w'Imana yaguwe gitumo arimo arasambanyiriza abagore babiri mu rusengero. Uyu mukozi w'Imana waguwe gitumo ari muri aya mabara ni umupadiri witwa Travis Clark. Nk'uko ikinyamakuru The Sun cyanditse ko iyi nkuru yamenyekanye nyuma y'uko hashyizwe hanze amashusho yari yafashwe n'uwari uje ku rusengero ruherereye muri leta ya Louisiana yitiriwe Mutagatifu Petero na Paul. Aya mashusho akaba yaragaragazaga Padiri Travis Clark akorana ubusambanyi n'abagore babiri kuri alitari. Umutangabuhamya yavuze ko yatambutse ku dirishya rya kiliziya akabona Padiri Clark akorana ubusambanyi n'abagore babiri arimo Melissa Cheng w'imyaka 23 ndetse n'umukinnyi w'amafilime y'urukozasoni witwa Mindy Dixon w'imyaka 41. Uyu mutangabuhamya niko guhita afata amashusho aba bantu bari muri ayo mabara mu nzu y'Imana, agahita anahamagara polisi ikabata muri yombi. Nari Mugisha Samuel. Aya ni amakuru ashyushye yaranze icyumweru kuri Telemontanye. Muri Nigeria umugabo yanze kwishyura amafaranga y'ibitaro ashinja umugore we kubyara umwana mubi cyane. Uyu mugabo wo mu gihugu cya Nigeria yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga ubwo yavugaga ko umugore we yabyaye umwana mubi, bityo rero ko atari bwishyure amafaranga y'ibitaro byamufashije kubyara. Abinyujije kuri Facebook yavuze ko atemera ko uyu mwana w'umuhungu umugore we yabyaye ko ari uwe kuko ari mubi cyane. Mu magambo ye yagize ati, sinemera ko uyu mwana ari uwanjye, ni mubi cyane ku buryo ataba uwanjye. Agomba kumbwira aho yakuye uyu mwana, kuko sinishyura ibitaro. Ngayo nguko uko yahise yanga kwishyura ibitaro kugira ngo yereke umugore we ko bikaze koko. Nari Mugisha Samuel. Aya ni amakuru ashyushye yaranze icyumweru kuri Telemontanye. Umugore wa rutahizamu vardy ubu noneho yasabye imbabazi umuhanzi yari aherutse kwandagaza amuziza kugira igitsina gitoya. Rebecca ni umwongerezakazi uzwi cyane kubera ko ari umugore wa rutahizamu wa Leicester City ariwe vardy. Mu cyumweru gishize nibwo yasabye imbabazi umuhanzi witwa Peter Andre wahoze ari umugabo we yigeze no kwandagaza avuga ko afite igitsina gito. Uyu mugore w'imyaka 38 kugeza kuri ubu afitanye abana 5 na vardy. Mbere yo gushyingiranwa n'umugabo we vardy nibwo yasabye imbabazi bwana Peter Andre abinyujije mu nyandiko yandikiye urukiko asaba imbabazi. Mu 2004 nibwo Rebecca yandagaje wahoze ari umugabo we, aho yagize ati, natekerezaga ko azambera umukunzi w'igitangaza, gusa yakuyemo ipantaro ye ndumirwa. Niwe mukunzi mubi mubona agize nigeze kubona. Yongeye hati, Peter arananutse, afite igitsina gito cyane kurusha ibindi byose nabonye kuko kingana na kasosizo gatoya. Nyuma yo kuvuga ayo magambo nk'ayo, urwandiko abunganizi ba Rebecca bagejeje mu rukiko rwagiraga ruti, umukiriya wacu yababajwe n'ikiganiro yakoze ndetse arasaba imbabazi. Yari afitanye umubano mubi n'uwahoze ari umugabo we, akaba ari nayo mpamvu yatanze kiriya kiganiro.
si ubwa mbere Rebecca avuzweho imyitwarire mibi dore ko anahanganye n'umugore wa Wayne Rooney witwa Corinne Rooney bapfa amazimwe ashinjwa gushyira mu itangazamakuru. Jye nari Mugisha Samweli, aya ni amakuru ashyushye yaranze icyumweru kuri Telemontagne. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugore wa Donald Trump ubu byatangajwe ko amaze kurambirwa kuba muri White House. Abantu ba hafi b'umugore wa Perezida Trump batangaje ko amaze kurambirwa kuba muri White House ndetse ko anashaka gusubira mu buzima busanzwe akisubirira mu rugo rwabo ruri i Mar-a-Lago kuri Palm Beach muri leta ya Florida. Ni urugo rwiza cyane ruri hafi y'amazi nk'uko ubibona. Gusa ibi byose nubwo bimeze gutyo, umugabo we ari we Donald Trump akomeje guhangana cyane ashaka kwisubiza ibiro muri iyi nzu ya White House nyuma y'uko mu kwezi gushize Trump yitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu akaza gutsindwa ahigitswe na Joe Biden bari bahanganye muri aya matora. Nyuma yo gutsindwa aya matora, ubu bisa nkaho umugore we Melania Trump yatangiye kuzinga utwangushye ngo ave muri White House, dore ko nyuma yo gutsindwa kwa Donald Trump umugore we yashatse abantu mu buryo bw'ibanga akababaza ingengo y'imari ndetse n'abakozi azakenera nyuma y'ubu buzima bwo muri White House. Jye nari Mugisha Samweli, aya ni amakuru yaranze icyumweru kuri Telemontagne. Ndabashimiye cyane abantu twabanye mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka mbabwire ko amakuru ya Telemontagne nakagaruka. Jye mwabanye nawe mu makuru nari Mugisha Samweli, ndetse ndabashimiye cyane. Reka tuzasubira ubutaha. Ni amakuru ushobora gukurikirana bikoroheye cyane nk'uko twabibabwiye uramutse ukoze subscribe kuri channel ya Telemontagne Rwanda, cyangwa se ugakora follow na like kuri page yacu ya Facebook yitwa Telemontagne Rwanda. Reka mashimire cyane, amakuru nakagaruka nk'ibisanzwe. Bye bye, murakoze cyane.